Abahingi abarikwegetera omu kibiina ekya Kigezi Potato Farmers Cooperative Society nibashaba abantu boona abari omu buhingi kubaasa kwegaita n'abandi kutunguura omurimo gwabo kwerinda okuferwa sente nyingi ezirikutwarwa abanyaguruzi. Francis Twikirize omuhingi w'obutunguru kuruga omu gomborora ya Bukinda omu disitulikiti ya Rukiga nayoreka ngu atakagiire mu kibiina omu mwaka gw'2020 akaba nateganisibwa munonga omu murimo ogu. Nkatandika kuhinga obutunguru 2019 ubwo nibwo namazire senior 4 then 2019 kandi kwenda kuza kunamaze senior 4 2020 kandi kwa natengumizemo A-level twija twabona mu COVID-19 yatuma nashara munti nchanolinga nze kuhinga obutunguru. Twikirize nashobora ngo kwihanaza mu kibiina atandikire kuganyirwa omurimo ogu ahakuba akatandika kushobora obutunguru bwe ahabeye shikiri. Nga nashamu kwinjira mu cooperative then cooperative yampa loan y'obutunguru bakampa kiremwe obutunguru bampa na trip 2 za manyuwa bampa n'emibazi bampa emibazi yo kufuhiriza hamwe na fertilizer. Then aha muheru obutunguru twabutwara stoha then kutwabutireho babuguza then bandetire sete. Ogu yayoreka ngu kikire kwetarana abantu baba bari abo kuganyirwa omu mirimo yabo. Hati nyonko munyeto obu nabire ntaka joiningire cooperative nkaba ntine amagezi mingi ago kuhinga obutunguru. So kutwagira mu cooperative yatusaho extension services ningashi ataba buhinji. So bija bakitwegese. Then yija yatulinkinga no mu financial linkages mbwenu. So ati nani ngenda kasete. Ondijo omuhingi w'emondi Godwin Atwine okuruga omu kyaro ekya Nyakasuru omuri Bukinda nagira ngu okwegaita n'abandi kikamwegesa okutunguuka hamwe n'abandi. Kunatahira omujejo cooperative nkani mpinga almost kiro nka 40 z'emondi konka ndazihingira omuka zitakabali guhalinye so bankwatira mukono bampereza embibo eje tureta nguni sagite y'omulembe ejo niyo natandikireho naginga alibo bampire emikono manyisize emibazi yo kufuhiriza na manyuwa yo kukozesa na fertilizer. Atwine nagira ngo abantu bona abarikwenda okutunguka bashemerire kwegaita n'abandi kubasa kuganyirwa omu mirimo yabo. Nkoko abakiga barakigamba ngo geteri nigo gati gufa nimba bahabura kugira ngo bekore mu ka group bahingira ne bakorera hamwe nkoko cooperative zirakorera hamwe obundi tomanya nyensakali abwo kuba wasiba mukoli wenka torabona umuntu orakuhabure ngukoreke. Ogu oriyo mubiki w'abantu aba Edna Kembabazi nagira ngo bakatandika mu mwaka gw'2017 n'abantu 19 kandi ubwo hati bariyo mu bantu 82 kandi no kukire minyeto nibo bari omu kibiina eki. Cooperative yitu ekatandika 2017 yatandikwa eminyeto 19 batandika kirinke kibiina bakusevinga sente kuba amazire bareba ngo okusevinga tikuraba yambe kwika aho bakwenda ngo bayike. Kembabazi nagira ngo eminyeto nyingi neremwa kuzo mu bibiina by'abeterine ahabwe nteekateeka mbi. Oburemezo tujya tukafuna mune n'eminyeto yitu ninga abahingi b'eminyeto nibakunde ryajubajuba oshanga ngu eze shaha obutunguru kilogramu negura shiringi 10 konka yo kubika kumara nko kwezi kumwe nasa kufuna nka 15 konko munyeto ari ngo tuza kumucerereza so tuyatufunamu problem ya side selling umunyeto ari ngo tuza kumucerereza kwato obutunguru abuguza handi. Kembabazi nashabe eminyeto kwatanisa hamwe kushikiriza ebibara kuba nibenda nk'abantu. Tukize kujya kizibu cya mindset change ko kutraining omunyeto okuyayijari tikwakutahari natahindukireho so shanga eminyeto kucyara munonge kize kuteje umbera munongo mujyo kuhinga kugira ni tucyagura nko mu gwo kuguba
konka kakwija yajoininga cooperative tumwegesa ahabwo mu kagogu ekireki kikakuzibwa hansi y'omutwe Cooperatives for a Peaceful World. Gashakwa Job namanya Apple.